Sawa kari kasi joni. Kerbu kising nanuftoin constituency. Ban sawa kari kasi joni. Cuman lepenyanyi kini kecing elang kini kepuan. Sekretari jong kasunang nongstoin. Ngai kecing. Ini kirim long kontraktor bos. Ngikloi ban kungu ya kata kusur jong kuat ba. Banadang kuat ba uayang isi kau kasangut KMLA. Uang ban kirim long unungnya steering. Ban kerwat steering ya ka bos. Ngikloi rupan le ya kata. Ngiburam ya kusur jong kuat ba. Ngikongu ya kusur jong kuat ba. Hendrai nginom tere bande kum kiwai ki parti. Kiwai ki parti ki ban chuyang harus surap. Ban apkawang mau yang tei ka bos. Ban apkawang mau yang tei ka bos. Ban pendan saw ban dia ki parado ki parasnam. Ya kata kejat kam ting nginom tere na penyam joka parti ejas PDP. Ngiburam yukwat ba. Bat kidon le si kita ki parti ki ang bale si ngin chusyang apa tei ka bos. Gaang ikti kita usut mu ban chusyang ak tei ka bos ngan kwa ban ong iki kumne bahkan long le no ai la pisyang ak ka bos bat pisyang ak ka sitin bat long le no ai le sida pisyang ak ka sit bos bat piyo kia lengai ka bos aksiden tempat driver hak tempat ka bos ya na kaliang jong ka parti ejas PDP la ngidan kamban le kumno ni kloi ban le ta ban puram je su jong pa bat The Karo MLA of Mountain Road constituency Banglayo Banyetra ringkat Banyo eka jingjok kebadan buram mau arjar arfly Hangti Mountain Road constituency Kublai Shibun Barat kajingdon ringkat jumpi Kai mense menga kum uhindan rangba jonga ke parti Kiri rangba jonga parti kelam de jer keteng kam to eka por Nang taru kam gerbang yepi ki padba Kinong kersyan jonga parti Housing Kublai Shibun Lingkod Namar Kapor Kamsha Players Ngawi Chairman Yang Satang Arpo Minit Namar Kakang Lawan Banrong Shiki Shnong Githaw Gichongpi Layo Banrong Aki Polling Station Ban Pensyai Ki Nongden Bat Ki Jingang Nut Ki Jonga Lala Ban Pen Info EP Bangade Kakun Persatrai Jong Mait Ki Jing Pulay Ka Jonga Bangadep Ika Master Degree Ika Subject English Ika Post Graduation Diploma Ika Mass Communication Hendrai kita kim dandor ladang imdan Ika mensi metri ka basisya Bari ka jing syampang ka baunong taon ayali Bagin syakri ya kari baga jad penriyo Nga kinyo, nga tim Baga niyan nga ka tsaka Namar kalong tentang palat yang hado kata-kata Namar kami pli na kabenta jong no Nabenta jong mai hoping stuning do Ubaday unong yalang jampi Daki sao pao san pao talikis nan Unong yalang play Ibuan di mayang naga juk kerensan Ki belajudan bak ke parti Naki wai ki seng san terhei Ki keno ki kento Bak ki krem ki kertien ki balai kujan Rai kunong soy konstituensi Ken mau biang-biang ye kani Kaya ka mau mai joping stun lingdo ulale Daki sao pausan pau telikis nan Uyeng nga kini ki jaka Klam dapan pai niya tang si kentien ru Siya itu ki babeng ki bakeno Ki bakadaw tiyo Hereu keren kali lagi jom kinong rin Ko kiri orang ba kibla judan kiti baga parti HSPDP Menta apa piladan cekawai ke parti Ngapla syaya ki Bangang adanya kacing anur Kumbau ni ulang kini ujonga Ulaya ya kalenti ban syakri ya kajad penriu Keno se bapin keno pin kento Penbanguan se banay mensim Ya kabadari tiling donong lad Bagandang beteng Ya kalika parti Kabla syakri ya kajad penriu San pau tam kisnem Hi ben mo bakalat temen Long tek kong kirang ba Kiba hi ben ya raga jom ka kami Kabau pinpiang ya kayeng kesen Kabau tulok kong tang syumi syabar jom kayeng Yo iya kini kibat taba Uya bid uklet ya katuka lok kebadan hayeng Kajo ya ka parti HSPDP Kalau penyot jelati ya piko kirang ba Piki bat kena kento Kalau yang kirang ba Hendra kisi pos dan dunang Nginlek kumno Hune unong hilang mo badai ukupa Unong hilang juga parti Baong dan syok Kikon ngisa kumabat ni bakla dan pi Hendra pinumab ya kata Atau pinang keno si kento Pin pendungan sim yang igi bakwa si syaban syakri Lagaday mga
Kabagwa siya, bangan chulong MLA ni MDC. Hagapor bapi ko President Berhim. Piay tiket, siya ubriw bapi man na nong stoy. Hagabangang alapan ni tiket panpendet. Yang katugaas na yung siteng. Kabang may udang sa bandong MLA. Na pala siya na rin. Iba na ina jonga. Ilafon niya nga pada. Dan sangat kimalik daw yung nanong stoy. Ibang yele independent bed. Piko mo bed yung nga. Renglong em na. Em na ketiga jonga nung tre maganda yung mga banpinjot yung party HSPDP. Hadim ko President Berim. Pinabe yung nga nagapati HSPDP. Piyahang makamde ganong kintikor jomno. Renele yung mapiberu. Ngaong yung ginigikintiyan hakadono kamansim ka jonga. Mayet kung mga panapi ka artos antarik. Jong September arajar katsan. Hagnap jong ka jingtiya ka jong pi. Kapag pipi tiya ni Grims. Wala piklam lasyo banjubab. Ngaong mayet kerku. Ngarang kwa bantray nga kabenta ka party. Mayet chipos na duna pilay alam ni ka jingya dinti ka jonga. Wala da syabe na ka party. Lada ka dana kahok kanta. Na chusyong kokayin. Lada kamdan kahok ka jing syabe jonga. Naga party bakam day ka nong kantikur kumakiyong. Ngan sa yo biang banru siya ka party. Nang ka syusyo. Nang ta syusyo. Hagi nagi por pa syabe naga party. Ublay ka lahat pangantay. Naga banta ka jad reo barkasti. Ngalong ka member jong ka committee jong ka district council. Hagi nagi jong ka jaga pagba galawan ban syai syafi. Yaga jingdan kam pangindan. Yaga an ka matik na akan penskem. Yaga shimjat naga kami. Kato ka bel ka mangilat kantor. How district council affair minister ba prestun. UX MLA jong piun pensisya yaga Hakim med jingya kren ujudan teng bani baik po YouTube kanusin kepada piling dok aleh hakmat jong lat jong kejela ban penbor bon ay kemuhor bakan longgan kematikna bagan yo ban penskem ya gajat jong kasih bagan shem naga kami balau pat bawi bet balau pat bawi bet ban pelong yang akong ka MDC kani kaway ka matchon ka jingdawa hakat ka por daga burong nagkanmawi Dr. Dan badai President jong ka UDP bangko ay duar blay in sakhiye kata isno sanay ka jing syabe jong ana ka party ibay ga alantri mainwan ni kendo yang ahir kong badangin ay kiye ka kam chairman ye ka social welfare ngang tre papinrong sandan siya ka UDP yale Jit kong magaki kwa Yaga nung constituency Motion road Mautar na siya ninong son Ngong embalan Lada ublay mo ubit Unsa play ka lahat Langanday Tanggal ng tray ka baritam Jong ka party ru Nga kwa Magane ka party ka jong ukunyi jong ha Sa sanpong Sa shispas nem Kan syakri Yaga jad benri Tamba Umday banchuin tagakar kakertay jong ka party Henry bagi nongrem bagi jengele kitma ki bomai dudang pensateng ngindang beteng bagi nyele housing arad kaknai ka party kawan ban khot yang abanyele the motion hapden jong ka jinglong thmai ya constituency hapden ka jingbom dan ya ka spot banyele henga pen komu apa ka party ka idon kam yang claim the shifting claim the rate banyele election MPC na motion ngai ngoy ublay usambay bang na let ban bet habat ko por daga jingpen jot jong president berin open ya surat ya arwo chipara bagi rem mag arjar khatra ham motion constituency kai ka pangila bet ka to por arjar khulai la yo ban ot yo so jong ka jingjob ham motion road ka pangai krelam ba punya MLA bedang sudah ban keren arjar ratusan ngaplay na tiket na motion road constituency ladang masih kuat ng MLA MDC kanila pene bitrang banyele na motion road balingan manila ng nongston ka constituency ka mga latray ka constituency ka mga ito itaw ha kajing termen la don reki taray siyo yang
Kogi pajba, kita resniu banganga chukwa anuan shim kabu, kumbong gitu giri ramba, bangan tengen na kaserniu jong main. Nanagatay kung tang na yeleben na motion road, ngan pede triang, bitim na bagla penbit, buat bangan yele na ka VPP. Ki pajba jong na motion road ki ong yele na ka VPP. Kila job lupa angin ots niyang lupa ngong dan ki ong yele na kiwe ki party ngong kinong yela jong kiwe ki party bahe. Kitip chan kadar kat nusin kilawan yang kendo yang ban penbit wan ban bay daga tingka manganyale naga party joki hendai ngong ban nga syali abe nong thau bodu play ban ban kalat menta hanang ni nong stone bangin ke kle biang party namaru pulong jongka party HSPDP day ka nong stone lemda day naga nong stone ki kamba ki kamrat ba Jawa Mayit, Lese Kingdom Orlong, Kublai Nongson Constituency, Kublai Shibun, Pagadaw Jong Gatat Rio Kayeng, Piwan Kren Clean Politics, Unongson Uladepan Practice, South Home, South Santan Kisnem, Piwan Kren Nongrim Blay, Nongson Constituency, Tam Jus Ngau Tenat, Babin Kenok Nekin Tok, Nama Unong Yalam, Jong Nongson Constituency, South Home, South Santan Kisnem, Uladapikai, Yakini Angel Bibalan Lui, Kakian ke Jong Blay Kong, Daki Kentian ki Jong Pion Pensan, Daki Kentian ki Jong Pion Penren. Wat nok paria ya gani kejat berriu ngaso kiaban berkat ya ga jinglong jingman jong kesan pertai hagani ki asnem laisnem hagani geri ke jongi la thaya nga ka yin ka bau pa jonga ka mei kha tumnen jonga kani ka nong sei ya ka APHLC ka yin jonga mei ka kmi jonga kani ka yin ka basai ya ka HSPDP haga jinghe jingsan jonga hanu kani karta Jios ngokot bergandan kecilong cingman ngasan pertai kumbalong ngakini di arlais nem kemudian show kecing burung kemudian show kata kecing kengkan ban keren ki kentin semakor wadi kentai kita men ikro shano pimot penyalam yang kita kecat penriu tepriu teplay kapa kecat penriu kasih latih kum kecat penriu kepetif yang akor kebabha ko kinong yalam to keren da kecing kipli Pisang saban penpari ay kecat penriu baga penskemi triang yo mau bersiu uberi kaktir ubatenrong ya kecat penriu housing sawe mau bersiu dei kakindau tabangala jipatai bang ya ka board jong district council ka muslia ya ka hoklong trai syapom chakam ban pom ding sia ja kan das pak dai penriu ka jing plot jong an jong district council ba jong jilla ka jing bom sya ban ti do yong ka jing plot jong yan ban ya dai ka hoklong trai para ribayin nanong stone na refugee nga kane ka mak ka banganong kubong baga chispa arusan amendment jong ka schedule lada day ban her dali kaparu ngin her ban besken yang hoklong try jong kon ka priun yo tret kapagila syuhan ban muslia dagi an dali kumno may job yang ka issue iranium Kaklamkot tangha po India, uher sa Germany, uher sa Austria, uher sa London, panyakren bagi dorbar ba, jong World Uranium Hearing, bagin job ni kato banung syak partido yung, ngimday syo ibabin, ngilanang banwa di kilat kilenti, baladang iday, bankren, niki dorbar jong kibayada, niki hop jong ki indigenous tribe ru, ngilanang banlet syaduk syata, ban scam, niki hop jong jong kacat penriu housing kukur ngelakren baki ni kilai teli gede kakendau kaktin kukur kimi kisensan perthai kibayalam baklayo paipa mensyua kita kodus baus scam triang ni mudur repilayo snow dalam jom skor kin yalam baklayo paipa dekat jingshen pang bau longshua ulasot Ula syur ya kecat penriu halor kenong rim
tipkur tipka ladang imdam dakaan ka batikna kabanglaya tho shakmat nga ima ban pete ka jadun riyo shanong in sapoy bajong ikalalong kum kita ikiwe ki basyong ka we ki jela ban sadno sendon ya ka snap terbang bat lariti jong ka jadun riyo ko kinong yalam jong ka jadun riyo nga burong ya bi haki we ki benda ba pikren na ka benda ka bonsap jong ka jadun riyo henry what you korok what you bonsap pat ya ka jabing jong ka jadun riyo na ka penrong ya ki san berkat kibam ya dai dore ka jadun riyo nga kren ya gani da ka patinge pada ka jingket khle namar kane ka jadun riyo ka jongi ka don ya ka jabing ka jembon boy batang shuan kan penbit nila bit nginum tresyo babinwan ban torok ya ka san berkat jong baloi-loi lanabi ko akan job election terwa betang ki nongrem ki basisha terwa betang ki jingangdod ki babibi ko akan pendep na ka benta kayo nong upat ba wadum padia dagi kintin ki basui jalam baklayo upat ba namar nila dep yoi san thau tam kisnan ki nia padia jongno re jongno kampenem ya keri kampenem ya ka nongstone kampenem ya ka jadun rio parri bayen ngong yengsken nongstone yengsken pila day mabi ki nongstone constituency ki bla sayos Wycliffe day mabi ka nongstone constituency kabla sayo maya juping stone lingdo baga pertay kada ainam the longest serving politician unang yalamu bajang jantam balong kumu emily hato wan ay pisah ujab ka pisah ujab de kinyakai ujab de penbiju pai ba ujab de kinongren ujab de kikam klem de kenok ne kentho marwei uyeng assembly hadu syaba unklat na kapertay juman tat ban kren ya ka jingshisha baka nongren baka ka party ka amnod ka badari tiling do na ki tharais news pa tharais news lelay kinno pa pikno lelay ladabi dang piribit ban ay ka bor banga nganten rong lem ka hikam benra ya ka jenge ka bomte tang ka benta ka nongskoy kre na ka benta ka kasi jantia pikentat no wak lelay ngadam dam nganet play ka rinsan mga nyai kren ya ka jingshisha tama sakin mau kan sa poy ka pohon oh kiwai ki akal jom kiwai ki constituency kinong yalam jom ki por binaya tho ki article dang aray panairu kai ka bau pingu la kren ka dei pet nong sonyo isa babi ya ka jing bakla ka binay ka bot ka bakordor babin song kai ka badari tiling do ka kren ya bakan sa poy ka por la nginte la kam kum ya kayo tien ko lat ki jomki rela da kadai bakis ngau na penjok yang asanu pinwad yang ngayo kular ko bas kem na da am le kum taw ban jabat skor yang nan shem ga yin wai ban chom sundan ba ya nongson sir kan da kam balet po district council labi ki we ki kam ban kum so ki upat ba ngan shong ngan sa batru makular ko bas kem jinglong ka chong mai kolong ba ngaken mau biang Kapor bau syai marway tang bandum jak bandam no ka party walu Dr. F.E. Khawngam bandung ha ka party ukin ranya lagi syadin kitruwa chief minister wong ayo Dr. F. Beteng ya ka party manega chingale ubadai hok nan nongstoy naman ngaken mau biang ya ka ka pila pinja burom yo way nong yalam ubadang don nganum say ka tay sawat pipe yo una ka party hayaw hahat namar kata parri bayin nei ka kamud padong kumdo da ka bang kumta tunget baka kong badar tiling do kadon tangya ka jingang do ka bakalapan no mai jo piksul lindo ka arbisan tarik jok September baka kwa bantre na ka benta ka party syoga man syong ngong yepi yengsken but scare me lagi chom kinongren kumabila bat saupo sa santali Islam walong kumutu kada abad klar kibalan kanya niya bo plan mo do budget ngamu way of day basyan
Islam HSPDP ladabi kubur bernai kami ke Jisha bertajam bernalai sen laiwat banyeng kadau banyeng terbiu housing Islam National Constituency uplayan terpuya pi baro abisal tere lama kejam sing kan kawe biang sesi sen naskon Mulai